Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimli jana rayımda Allah Taala'nın ismi bilen başlap hurmatlı mekendeşlerim. Barыңар Allah Taala'nın tınçlığın, rahmatın, berekesin kalıp salamdaşam. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Kutman taң, дағы bir tаңға жеткізген Allah Taala'ға çeksiz şükürler olsun. Biz daim saparga çıkkan kezde mana Ernazar benim operatörüm kadrın артында daim samovar çayı kılat, maşallah samovar çayı öte özgöçe olup. Hazır erte menen Ernazar menen Mehirбек inimiz samovar kaynatıp yatkan kezde maga uşul ayat esime düştü. Jaratkan Allah Tebarek ve Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'inde munday deydi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Afara'aytum narallati turun a'antum ansha'tum shajarataha am nahnul munşiun. Özüңөр jagıp jatkan otuңарга ой жүгүртпөйсүңөрбү дейт. Силер жагып жаткан отко ой жүгүртпөйсүңөрбү дейт. A'antum ansha'tum shajarataha, jagылган оттордун дарактарын biz жаратып бердикпи, же силер өзүңөр жараткансыңарбы дейт. Allah Tebarek ve Teala ушул ар бир нерсеге ой жүгүртүүгө чакырат. Жагып жаткан отуңардын отундарын, дарактарын biz жараттыкпы, же силер өзүңөр жаратып алгансыңарбы? Nahnu ja'alnaha tazkiratan ve mata'an lil muqwin. Biz bu ottu deydi Allah Teala. Kıyamattagı dozoktun otun eskertүүчү kılıp jarattık. Oşonday da ve mata'an lil muqwin, musafirlarga bir payda üçün deydi. Musafirlarga kanday payda? Çay kaynatabız, musafirlar üşügöndө жылынабыз, үйүбүздү жагабыз. Oşonduktan Allah Tebarek ve Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'inde 1300 ayattan köyrek ayatta afala yaqilun, akılın işletpeybi, afala yatafakkarun, fikir oy жүгүртпейби, fikir kılışpaybi, afala yatadabbarun, tereң oylanışpaybi, tadabbur kılıp oy жүгүртүп oylanışpaybi, afala yaqilun, Allah bergen akılın işletpeybi degen öte köptөгөн ayattар бар. Men okugan ayatta jaratkan Allah Tebarek ve Teala akırında fesabbih bismi rabbikel azim, ulu olgan Allah Teala'nı ar bir kemçilikten arulap tasbih aytkıla deydi. Subhanallah, elhamdülillah, ottu jaratkan, suudu jaratkan, akıl bergen, oy жүгүртүүгө akıl berip jaratkan Allah Teala'ga şükürler bolsun. Allah bardık kemçiliklerden aru, Allah Teala'ga tasbih aytalı. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.